Manabi ajunan pak, andi bini, pah bini na ceremi. Kor ajunan sabar, ajunan kak dinto bekal yang kak jadi orang wali. Wali. Tero ke wali. Reng wali ni ke berarabu kekasih Allah. Tero tak tero? Tero. Siapa sih tak tero jadi reng wali? Tero kapti. Mangkan ajunan mun tero wali ya, andi bini ceremi obu. Iya mun wali kor sabar ya mun tak sabar tak bisa pak wali kia yang kun benih waliullah napa ke wali murid iya mun tak sabar loh ajunan pak manabi andi bini pah binin ajunan pelak binin ajunan luar biasa esto iolog lemes le engki kak mun tak besak le apa mas dah jak mula roh jak mula ajunan dalam compok kak din tau bekal dadi raja seneng tak seneng aduh din abdina lain boleh ke ada remah bini kadang pelak ke kadang lah ngeranyam ke kadang lah nyaman kadang lah ngampul ke pak ketipan apa manabi ketika itu ke pak ajunan manabi andi macam model bini ketika dinto kadang pelak kadang punten kadang nyaman kadang ngampul maka ajunan pak manabi sabar bekal oleh raja wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para guru, para sepuh sekastejana abdina amul jaeki nahusu bidzikri wat ta'zim. Ajunan Kiai Agus Taufik, ajunan Kiai Rizal Umami, ajunan Kiai Abdul Muqid, ajunan Kiai Gufron, sareng sateja para guru tor para kiai selain. Saya tak bisa abdina nyebut asma mulja ajunan tong persetonga. Namun tak ngurangi rasa ta'zim tor rasa hormat abdina daka para ajunan sateja alladzi sami'na wa akramna. Sateja para guru ngaji, sateja para asatidz, sateja para tokoh agama, utama epon kepengurusan takmir Masjid Nurus Solah sareng remaja Masjid Nurus Solah sejuga abdina sangat amul jaeki Nurus Sobah saya sangat abdina amul jaeki. Tak lupa juga ajunan aparatur pemerintah kepala desa Lembung kecamatan Gelis sareng sateja jajaran perangkat epon kepala dusun eka pongka dito saya juga abdina amul jaeki sareng sateja para ajunan bapak, para ajunan ibu, para kaum jemaah mustamiin mustamiat sekasteja nasanget abdina amul jaeki malar muga ajunan sateja pada epatati orang ontong tormulja ya ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala bitalafudz hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Minaka ungkapan rasa puji syukur abdina ajunan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas sateja paparing limpahan rahmat sareng nikmat sete bagi deka abdina ajudan kesempatan malam are samangkin sokani sareng Gusti Allah kakui bisa bermujalasah bermuwasalah aku longku abang kiropah dalam situng tempat muljah sesangat luar biasa dalam rangka abunga aki atas beberepon
Nabi abdina ajunan satajah Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah yang dikemas dalam bentuk zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban arpen malar muka akumpola abdina ajunan satajah taperenga kalaban ridha epon Allah. Amin. Kalaban abek tatambana barokah. Amin. Kalaban abek tatambana kajumperan. Amin. Ben malar muka tetia setengah di antara panebus satu-satusa. Amin. Allahumma amin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Minangka untayan pamuji bagus. Semoga-moga tetap ke antor deka Nabi abdina ajunan satajah Nabi muljah Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah bitalafuz Allahumma salli ala Muhammad alladzi a'ana minal zulumati ilan nur. Siapun abek tator akhiring abdina ajunan dari peteng ka odian nujuh de kateraan keyakinan iman ben Islam akati seekar sah abdina ajunan kesempatan malam are samangken ka dinto kalaben arben malar muka abdina ajunan tetep kenginga kabelesna tetep kenginga syafaat mulai dari kaudian dunya kantos paki kaudian akhirat fi yaumil jazai wal hisab. Amin Allahumma amin. Para rabu seemul jaki Allah dalam kitab Tambihul Ghafilin buaki arba'atun la sa'adata fihim. Beda macam empat golongan sekak di empat golongan kak dinto sareng Allah subhanahu wa ta'ala diin kak dinto tidak akan dibahagiakan. Beda empat golongan pak, beda empat golongan bu sekak di empat golongan kak dinto bi Allah diin tak kira jembar dunya tak jembar napa boleh nang akhirat. Na'udzubillah. Karena para rabu hakikat kaula ben ajunan di etunya kan tero bunga engki napa engki Pak bapak bu ibu sedaja di etunya kan pada tero bunga ben kabungaan kadin to ben ikun namung bunga etunya. Muga-muga bi Allah bunga sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Pon pasera empat golongan kadin to para rabu sedebuaki nang kaudian kadin to tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Edebuaki yang pertama engki kadin to adalah alladzi yabkhalu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kadinto para rabu yang pertama adalah orang yang tidak pernah membaca solawat kepada Nabi. Orang secerek kaangkui ngatoraki solawat ketika asmana Rasulullah sebut. Orang ketika abeen kadinto merasa dirinya gendek saya ketak maca solawat dak ka Rasulullah nikah pak. Terus selamat dekapi. Amin Allahumma. Mangkana taretan semul jaki Allah ngirek solawat kak dinto kugengku solawat kak dinto maus karena para rabu kalaban kau leben ajunan kak dinto maus solawat taretan kak dinto bekal teti wasilah dan jalan kau leben ajunan kangkui bunga tunya akhirat sareng Allah. Amin Allahumma. Karena para rabu apa-apa taretan karena setiap sesuatu kak dinto para rabu ketika gentong akidah kabarang si bagus muste kak dinto taretan muste bagus. Kau leben ajunan agentong dak kabarang bagus agentong ke solawat mustah bi Gusti Allah. Kau leben ajunan kak dinto bekal pa ontong. Kau leben ajunan yang memiliki kelakuan panapa bisaos siagaduan usaha siagaduan bisnis siagaduan tani ketika kak dinto kau leben ajunan tagak pegak kanggo ngaturaki solawat dak ka Rasulullah empon pak labas abas aki bisnis pak basa-basa aki bu usahana basa-basa aki tanina mustah bi Gusti Allah kadin to bekal paringi kauntungan. Amin Allahumma amin. Lah mila dari kadin to taretan ngireng jorek cerek gula ben ajunan kangku mau solawat karena kau leben ajunan kadin to kalaban solawat para rabu sareng Allah subhanahu wa ta'ala bekal paringi lan jalan kangku kebegusna kau leben ajunan bahkan taretan tak langkong buaki sareng sebagian ulama manabi dalam situng bengkoh kadinto para rabu ahli solawat manabi dalam situng Roma kadinto penghuni napa nih ahli solawat maka nak foto nak kadinto debuna pada akiben nak foto sebekal parengin bungkan apa sebi reng sepona dak remes kocak bungkan apa seke iya saya kocak bungka kadinto para rabu kan tak kira pah langsung raja bungka kadinto para rabu tak kira pah langsung abua
tapi dia proses. Artinya apa? Nak foto nak kak dinto tak kira apa kekurangan seede ereh sareng Gusti Allah. Nak foto nak kak dinto tak kira apa kekurangan kekabutuhan sareng Gusti Allah. Nak foto nak kak dinto bakal ejamin bi Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Demangkana para rabu ngireng lagu gengku kula ben ajunan maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu orang kak dinto para rabu ketika ngahli akidah ke sholawat, maka orang kak dinto bisa dikatakan dijamin orang kak dinto bekal mendapatkan setong kabungaan niateh ben setong kabungaan saya beda dalam badan kaula ben ajunan. Artinya taretan dohir batin kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto bekal ejaga. Kenapa para rabu? Karena kalaban kaula ben ajunan kak dinto mau sholawat taretan kaula ben ajunan kak dinto bisa dikatakan adalah orang-orang si mencintai dak Kanjeng Nabi. Orang-orang seestoh dak Kanjeng Nabi. Ontong taretan kula ben ajunan kak dinto sareng Allah panika dadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena dadi umat Rasulullah kak dinto para rabu adalah setong keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan di antara banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kak dinto terus dadi umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Apa? Karena para rabu dalam umat Kanjeng Nabi kayak itu jadi banyak keistimewaan. Apa contohnya? Keistimewaan umat Kanjeng Nabi ketika umat Rasulullah kak dinto ngalakoni setong kebagusan, maka sareng Allah Subhanahu wa taala bakal gencer kalaban 10 kali kebagusan. Saya bahkan ketika gun aniat ala ko bagus, Pak. Aniat ala ko bagus, Bu. Kak dinto ampun bitong setong kebagusan. Gun aniat kak dinto. Badan ben ajunan dari pok compok gun aniat. Engkau deki hadir ada ke acara maulid masjid. Gun aniat. Tiba-tiba sampuna ajunan kak dinto mau berangkat pas bedok uzur syar'i. Ajunan tak bisa berangkat. Maka ajunan kak dinto ampun gencer bi Gusti Allah. Alhamdulillah. Napa boleh ajunan sampai bisa hadir Rabu dah ke masjid. Ajunan sampai bisa hadir kangkui amaulid nengi masjid sesuai kalau ban saya niat genda, maka tentu ajunan kak dinto akan mendapatkan 10 kebaikan karena hadir ajunan. Belum lagi ajunan aku longku ketika dinto taretan. Makanya itu buaki along guna ajunan kak dinto para rabu sajem sasaat nengi kak dinto. Along guna ajunan sasaat nengi kak dinto. Dalam setong majelis ilmu maka kak dinto bisa mengerotoi dek kapan sawana pantusa daripada isapa ora kapibi Allah. Amin Allahumma amin. Ajunan saja taretan saya mulja ki Allah tak kira apa jaga bi Gusti Allah kacau dosa-dosa kene ajunan saja bi Allah pada isapa ora. Amin Allahumma amin. Pas tak seneng dadi umat Rasulullah engki para rabu ketika kau leben ajunan aniat ada kekelakuan coba Pak engkau deki antara desa king niat dek angku ala maksiat engkau deki antara niku orkes samandin. Itu kan para rabu kan pun padang bahwa menikah adalah kelakuan semaksiat. Ajunan aniat maka ajunan kento kita ibitong dosa. Tapi menabi ajunan terpaksa mius Pak, terpaksa mius Bu. Maka ajunan nengi kak dinto ibitong setong dosa. Berarti tinggi karena taretan bunyan gencerna tembeng seksana. Gegak tadi umat Kanjeng Nabi. Maka syukur kau lebih ajunan tadi umat Rasulullah. Enggi. Para rabu saya mulja ki Allah umat Kanjeng Nabi kan luar biasa Pak. Rabu na Rasulullah kadin to dadi penerang nang alam. Talangkong kebagian Bu empu. Ajunan Bu menabi ki sobung Kanjeng Nabi, menabi ki sobung Islam bagian reng bini sapa ora? Inah. Dar mama eko cain lagi. Kan reng lambak kayak itu menabi andi anak bini posang Pak. Reng lambak kayak itu para rabu ki ima sama saya belum Kanjeng Nabi sampai ini ada di masa jahiliyah. Kadin tuh bingung. Apa mak bingung? Karena mana bi andi anak bini pas bekerja, kok cukup kangkui anaknya, panika kelakuan Pak. Ada remah. Karena reng sepo kayak itu kudu mau beda eplang, kudunya bendera. Abelo jualan di anak bini saya cukup anaknya. Abelo jualan di anak bini saya cukup anaknya. Mereka adin to ketiban apa? Pas dateng orang sampai ke sepolo. Pada remah, kampuli. Kampuli. Ngapolong gentong setong Pak. Dateng setong mari ngapolong ontur. Catet. Siapa sih ngapolong? Dul Senin samantin. Dateng boleh setong ngapolong mari nika ontul. Saper ya. To.
Datang boleh setengah jek mulak Arya. Datang boleh setengah sampai kadin tuh 10 orang. Kemudian edan teh sampai bila? Sampai ngandung. Dingla ngandung, edan teh boleh sampai bila? Sampai lahir. Dingla lahir. Kemudian pas anak kadin tuh iyon jeng kepi si 10 saya pernah ngapolong. Pas anak kadin tuh cocok kaki kalaban si ke 10 pas kaneka. Ngalak ka sapa nak kana Arya. Palang ta palang. Abosos sayu ngalak ka sapre tengku njak Arya kun ngalak elongah eko. Oh Arya kun karo ngalak lekra ko pengah. Bitong si kadim masih cumbanyaan ngalak si anak panika dek ke si laki maka panika si ngabin dek ke orang bini kadin to. Naudzubillah. Pangana ontong pada Kanjeng Nabi. Lamba ketika anik bini panika head sabora Pak. Tamun mangken reng bini panika head panika nyaman. Lamba ketika reng bini panika head isaba kamah isaba yalas. Teka bolong karena reng bini panika caepon ina. Mangkana syukur ke Gusti Allah Rabu Kanjeng Nabi. Ingat zaman sama ken panika. Alaki ya taruwet reng bini pamulja. Enggi napa enggi? Mangkana reng bini panika pamulja. Kebun Kanjeng Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Saya paling senengin bi sengkok nang dunya daripada telok. Di antara an-nisa reng bini arapa? Reng bini pahimul jaeki. Senengin bi Kanjeng Nabi. Teti tore Bu, mun la Kanjeng Nabi panika seneng kaajunan sebagai orang bini gus bagus. Tore je parosak kapartajana Kanjeng Nabi. Alaki ya mangken. Ampun elamar. Enggi napa enggi? Datang kapi ben cence cenah ben citbe citer. Enggi. Luar biasa mulja reng bini mulja mereka dinto ikabin langsung ketika ikabin kak dinto punten tanya banyak orang cukup buat duaan ben selake sakamar ngabr seneng luar biasa ketika reng bini sama ken heta repot arapa lah kena sabak neng maroma bahkan semakin kak dinto para rabu kebayaki ben pabrik setong produk apa produk pembalut kena ben yap sayap kok Abu tai. Itu nyatanya. Itu nyagi kok mau uning kayak gua. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu gak dinto para rabu saya mulja ki Allah ki kurang napa. Tak pun lambek ki mana bamban aku deban ajunan. Apa saya yang kui beding. Sompet mangken aduh lah kena bahkan pada santi bocor pak lekor jam jai po. Allah ki kurang apa. Para rabu saya mulja ki Allah kadin to setong ka muljaan rabu na Kanjeng Nabi saya kudu ka uleban ajunan sok tore mangkana Bu cangkolang saya raja bagian nih bini tore cek rosak kapartajan saya ampun pareng aki Kanjeng Nabi dharma reng bini kudu nang emaroma mun tak perlu cek ajalan mun keluar izin kana kena dengan kadang keluar pah mancelat bede ki kadang amit kalagen mun teh beuki atokar bede ya binin siapa jadi ya amit kelagen yuk amit kak nyoneti kak gula keluar mun ebeki bi selake mangkat mun teh ebeki neng jadi kan mun teh ebeki pah duson ting lake ka dusunin reng bini aja di saya paling susah lagi jaga bala cek songot pion jaga bala songkon tengki mun bini terpan ngampul haram ngangan Pak persis yang ku TPC gulan di datang ke para rabu compok abu meler panika orang panika Pak kabinin panika para rabu terkenal keras kengkun panapa si tong waktu ngara tepak kacalan dari kayak laki panika itu mau tengah malam panika ya besaki bi gula masuk ke masjid atau bet lah ngarajan gula alhamdulillah atau bet kayak laki aja pun gula terus ya besaki sampai subuh panika para rabu pakun masjid di masjid bid'ah bidan para rabu mari subuh atanya gula enten kayak kami penapa sampean macam bejrena mak apa bisa sampean qiyamul lail di masjid sapora kiai bener keng qiyamul lail arapa karo mamu deh kancing labeng iku wah Allahumma sholli ala Muhammad lega dinto para ibu-ibu saya mulja ki Allah amit kalagena mun keluar amit jangan bengal kalagena jangan kainto aurat tutup dore aurat tutup sapora mun kalampina panakan aja angkuy enten bulan bede benih nang kanto kasa ada mun kanto bagus kabeh kasa kalampina panakan yang kuy
Sampin seiringan kadang king pahrepot para rabu. Tak ning dari media neng Indonesia apa nika. Media neng Indonesia kadin. Tu corak kurang saya. Derma mak kurang saya. Ketika orang laki dalam acara resmi ngangkui kelampi dari bun atas ke bun bebe atau top. Ore ngangkui kelampi nah hem ki ada sion tekak bendinan ro. Paki ajasun. Ki acalanaan ke bun bebe akos kakian fantofel. Kege. Tapi tinggi bini internetan. Ya nyon sapora kain setengah meter troy pedeng mendeng wapah. Ya ada itu acara resmi dari Indonesia. Tapi pada remah boleh cet pon bedana. Sepenting abdi nakun mator. Hukum Islam tidak seperti itu. Enggi. Para rabu saya muljaki Allah. Abdi mator ketika itu bunten benih keng menentang kebijakan sepon beda benih teretan. Keng kun munte ke beda kelero benih. Mangga naik ke beda teroleh hidayat kapi. Enggi. Amin Allahumma. Mangga nareng bini pada kaya pamulja. Ketika mulja nareng bini kadin to sebab kenapa? Sebab Kanjeng Nabi. Soro ngurmat kalakena. Bener. Tore lakena hormat. Male lakena pernah Roma na cek lako kiri-kirin. Ya kadang lako kiri-kirin. Arah apa kayak laki Roma kadang mak sengke seneng nengai bengkok. Ya kadang enggak bosaki kaki ro tak omes yu. Nggak bosaki kaki lah tak omes. Mangga abdi sering mator maka di pengajian. Sapora. Sering abdi mator maka di pengajian. Bagian reng bini, tore tadi umat dengan Kanjeng Nabi. Paratin angkui keratina sampean. Kengkun ratin aja bagi kau reng, ratina bagi kalakena. Bener. Ratina bagi kalakena. Sobu jaga mandi angkui deodoran nah angkui make up mon parlo pegena ben lak jelak ben batu alis abu cok malarat mereka itu jaga sampun jaga ajunan lamar saya bersih om angkui rasok nasi kedeng genteng jaga ilaki nah kak sobu dah iya mari selaki sobu gile iya dek mon tak bosah bajang ajunan mereka apa jeng selake dikeran nyorot kebayaki bideng alakena ruwaro sabe imeja abo sekiro kon laki nak kare berapa lencer mun ya bosaki kun kare salencer mangkat antar ka pengkirna roman mun beda tuku tada ini kesen kayak autang pada autang pada pas sabe ngocak bakal laki nak kotok kak Kovin ampun emeja kena ben kok rokok once kare selencer ki buru kak yo tangaki nang sedih ndak iya arwah saya lake bunga seneng tak seneng para rabu mangga para ibu ore iya mon ki laku bah ngecepek persis ben munyen desel ya ada selake sengke seneng dengan Roma mangga nak laki kento pernah tak pernah Roma cai pun ajunan karena pengaturna kento bedeneng ya ajunan bu tak langkong sepora ajunan cura sara ke selake kento pun letak cukup esto ke ajunan selake kento pun usaha selake kento pun nyari maisha kangkui menghidupi keluarga solesoh kadang benih king tak esto ke ajunan kadang bi ajunan kikirin cek kikirin bu kayak laki kedua tak laban benih king gudung bener pak kan pun kayak laki tembang geridu kan milih ngeneng tinggi arwah benih king gudung yu king dek remah lah cek iman nak kakek iya haram mun tak king man iman sapora biajunan selake lako iki-kiri tak usah jauh kayak laki ajunan keluar yu tak usah sampai entar ke kota yu ya entar ke sargelis re kan sargelis re derma di luar sana masih banyak wanita cantik yang tersenyum kepada suamimu bener pak banyak sih nyengir kalagen kaki yu tak geng bulan lenga kaki ruah kompoi lah bodoh anak lah bodoh thank you pak aduh mun keng pada nuano hubuh lati nerah iku mangkan para rabu pak bapak re mangkan apa ajunan pak jadi kayak laki kento pak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tebun Gusti Allah kayak laki kadin to adalah panapa imam dalam rumah tangga para rabu imam dalam reng bini jadi kayak laki pas sabar thank you pak pas sabar keng kun muga-muga bi Allah rumah tangga kita sedaja kento pas saya kapi amin Allahumma amin mangkan ada buaki pak bapak mana bi ajunan pak andi bini pah bini na ceremi
kor ajunan sabar ajunan kak dinto bekal yang kak dadi orang wali wali tero ke wali reng wali ni ke para rabu kekasih Allah tero tak tero siapa sih tak tero dadi reng wali tero kapti mangkan ajunan mun tero wali ya andi bini ceremi obu iya mun tero wali kor sabar ya mun tak sabar tak bisa pak wali ki ya yang kun benih waliullah napa ke wali murid ya mun tak sabar loh ajunan pak menabi andi bini pah binin ajunan pelak binin ajunan luar biasa esto yolok lemes le engki kak mun tak bahasa le apa mas dah jak mula roh jak mula ajunan dalam compok kak din tau bekal dadi raja seneng tak seneng aduh din abdina lain boleh ke ada remah bini kadang pelak ke kadang lah ngeranyam ke kadang lah nyaman kadang lah ngampul ke pak ketiba apa menabi ketika itu ke pak ajunan menabi andi macam model bini ketika dinto kadang pelak kadang punten kadang nyaman kadang ngampul maka ajunan pak menabi sabar bekal oleh raja wali double jadi Allahumma sholli ala Muhammad on para ibu-ibu saya muljaki Allah ngake ngireng kamuljaan saya berangaki kanjeng Nabi dak kereng bini tore reng bini ka dinto luar biasa muljaki reng bini karena kalau ben reng bini ka dinto bisa melahirkan para ulama bisa melahirkan para penerus generasi agama alhamdulillah pon bali boleh ke pengajian para rabu saya muljaki Allah solawat gula ben ajunan pak menabi maca solawat pak alakuan apa boy musti bi Allah pa untong amin alakuan apa boy musti bi Allah pa untong pak mangkan atore sia tuku muntero tuku nak adin to hasil lah kain to banyak ben barokah sebelum muka tuku macaki solawat nani ngena macaki solawat no to betuku macaki solawat insyaallah pak tuku na sareng Allah kain to bekal barokah amin Allahumma amin jaringan kadang pah lain mangkad dari Roma nak tukur cut lakar labul ngampul mangkad dari benggona ketukur kadang cut lakar la mereka ridu ben bini na ben lagi nah lah ada pak ketuku maki tukun pak kuni pak tempak teh itu mode remen nah ada tade reng meleh dile tade reng meleh pah pikirna dewan seromben ada deki pah cabuk kancing goreng pah eko wakun ada deki keng le cabuk seher oreng eko padahal benih keng mangkad dari pikirna di mangga nama caki solawat ajunan seatani menabi tani na trojunia ku gangku seatani beko sambil nyiram macaki solawat sallallahu alaihi Muhammad pun sampai sibu pohon tak ada sibu solawat kena bener ijaringan sambil nyiram rojo sambil arasanan ben sabo setong ara le berapa dah sebu eko dinban kita amare wah aing abada dinban tado eko ya mangga eko ca orang ngalaku beko lakuan belis ya mulai dengan jadi iya coba pendingin kenapa gendingin kala ben solawat Allahumma sholli ala Muhammad ya ku abada bu sabora empian bu mun andi lakeh lakin nah gigireun bedehi mari coba ndir ngucap banyak iya lah kelu ya mun lakin ajunan gigireun kadang beda lakin ajunan cerek tinggi kadang make PC taruh kadang tinggi ajunan mun andi lake ngak genika lakin ajunan tero pelak tero tak tero mun tero pelak bu beda carana derem kiai macaki solawat beda carana elakonna kirana tore muga-muga bisa elakone amin empian mun andi lake buk lakin ajunan gigireun lakin ajunan kadang cerek kadang minta bulan lakin ajunan kadang gigridu cek wet rowet derem kiai lakin ajunan ting tedung macaki solawat sabar kak di make cara nak bu mun lakin terpan tedung bu macaki solawat sabe tanang sampean beben bu cilelaki nah mah lagi dingaki jadi tabun lakin rumah le tak laku panas sabe beben bu bucel macaki solawat sabora bu cek beunga bebe bu ya
ongguan coba macam aki solawat nyoon ka Allah ya Allah lagi abdi na guste sekeras sekasar obaki ya Allah pada masaki atena pada masaki lampung ya Allah macam aki solawat napa ke napa apa solawat napa apa pada bagus terus senika bu lemun sedake jaga apa dek jaga ada iya rotoro aki ruah lagi tedung kelaku malam na teguk daya tabun ruah macam aki solawat gege insyaallah lagi nak kakek bu pelak amin Allahumma bapak teruan dia bini nyaman teruan dia bini saya tak ada kok gigiran pak ini kayak ibadah nah empian mun andi bini ceremi bin cerempek iya ceremi bin cerempek mun tero bini napa nika ambu pak kang kui tak ceremi ting tedung pada macam aki solawat darma cara nake tanah nggak sampean sabe kabe ben leer binina neng beban leer iya jadi lah nak pak mau bapari iya ku macaki sholat lemun sebini baca ke terus aki bapak tak lah nyaman tinggi bangun cak si bini abah heko terus selamat dekapi amin Allahumma bahkan nak foto kau leben ajunan andi nak foto nakal andi nak foto kadang isro ngaji kadang punya tak poron isro asakolah kadang bolos derma anak ting tedung macam aki solawat cara nake sabek tanah nge ibu nembuna anak sabek tanah nge ibu nembuna nak foto macam aki solawat muka-muka sarang Allah paring nah dan jalan hidayah tabuka atena lemes atena kangkui bisa lebur nyare ilmu Allahumma salli ala Muhammad pon terus engki para rabu saya mau jaki Allah cek gun laku ros terosen kena ento le separoh yuk malah tahu boy oh sudah nikah oh terus engki terus bu ngocak pak harap ler-meler kiring kantuk ongku ler-meler tak si laki tak si bini cuy tarik kok ya mayu ila karset seni pak mun saya bebe panika iya tahu cuy saya atas pak tahu ban atas ada tel atas yuk iya Allahumma sholli ala Muhammad bon nomor 2 buaki orang-orang yang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan pasera buaki alladzi la yajibul muadzin engki kadin to orang ketika beda orang adan kadin to tak jawab de ka adan cangkolang pak cangkolang bu sapora si raja ketika beda orang adan baik masjid baik langker baik nang musalla sabe lakona guleben ajunan tore ajawab orang adan jelas engki sabe lakona seatani terpan atani sabe geruah panggilan dari Gusti Allah jawab bi guleben ajunan jawab mun parloh ambu ketika hur-duhur beda adan sabe mulai pak apa jeng jaringan kadang ting beda reng adan tepak burle buratan kun anganga duhur reko malah duhur reko lega itu para rabu bagian saya adegeng ketika beda adan ambu kalau jangan renaning nih ambu kenapa karena neng adan kan tuh sangat banyak para rabu bahkan sapora orang sih tak jauh benda ke adan buaki neng kain toh kan narik mati celaka can terus selamat dekapi amin Allahumma orang sih tak jauh benda adan kan narik mati celaka mangkana mati celaka kain toh san misalnya motor pongpong dan gula enggak orang mati celaka kan itu paling punten beda 5 macam tung apa orang sein mainan di dalam sholat di dalam afojengin mainan aro mati celaka aro mangka nate ngate mana afojeng gula bena ajunan ceki sambil aja gaja tinah polan mangken osom konten pah kebiya konten befojeng cak kebiya konten cak macam mati celaka ongku sapuan pernah beda afojeng pah helman aku boy konten robonya afiyuna cakal vokal
macam-macam main-mainan dalam bojong kan arek mati kafir. Naudzubillah. Nomor 2 minuman homer. Orang minuman homer mun tak dulia tobat mati kafir. Terus selamat dekapi. Amin Allahumma amin. Pon nomor 3 orang sebengal kareng tuana. Orang sebengal kareng sepo. Bengal kareng sepo. Pas mate tak aja pok minta sapa ora kareng sepo. Naudzubillah. Dabuna ulama bereen mate nak ento bereen mate celaka. Lebih pasti sapa ora bi reng sepo saat aben mate nah. Dabuna ulama bereen orang kento bereen mate celaka. Naudzubillah. Nomor 4. Kenapa? La tak buambu kareng Islam. Labah lanya la mulullah. Derem lagu lanya la lagu curage ngake boy masalah ro. Kareng kepada Islam ro. Bade tatangkeun ada iya ila salah Bade tetangkeun pulan sidaya ila salah. Termasuk kita nyala secara fisik kadang cak ngocak kadang kita cak ngocak kadang ngarasanan. Jadi la depan jadi. Depan cak ngocakin sampai tetangkeun sakit ate. Lah orang ketika dinto kobeter mate nak ento kobeter mate celaka. Bahkan si nomor 5 tak jawab ketika beda adzan. Lah ento para rabu. Makanya ada buaki orang yang tak jawab benda ke adzan, maka kak dinto tidak akan pernah menemukan kabungaan engkau dina. Tak kira bunga. Maka tore gula benajunan mana bi bunga, tore terapi. Apa terapi nang? Ki menikah. Saya terang aki bela. Macam solawat, bedereng adzan tore jawab. Ini adalah terapi kita para rabu. Terapi kita kak dinto. Maka insya Allah bi pangeran bakal beri kebungaan. Loh, Allah ketika pun beri kebungaan pak, bakal nemu jalan, macam jalan Allah. Enggi napa enggi? Setanih bi Allah bakal bunga lebar jalan tanina. Rezeki Nabi Allah bakal kempang lebar jalan tanina. Cetekeng bi Allah bakal bunga kala bente kenga. Andi lan jalan rezeki lebar tekengah. Sekoli bi Gusti Allah bunga kala ben aben ngolina. Bi Allah bakal paring lan jalan rezeki dalam sabab ngolina. Siti pejabat, siti pegawai bi Allah bekal bunga dalam kepegawaianna, bekal amanah dalam siti pejabat tu, ben bekal pada mulan jalan rezeki sebab aben panika amanah dalam ajabat tu. Kain to para rabu. Ini terapi kita ternyata, terapi kita. Mangkana gula benajunan sapora. Ketika asongkan gula benajunan kan obat. Enggi napa enggi? Ketika asongkan gula benajunan kan obat. Menabi sakit tabu napa obat de menabi songkan sera napa obat de kadang mun pun tak mampu obat nenge tuku panapa sepon biasa kadang gula benajunan mius ke puskesmas kadang tak sekonek depak ke rumah sakit. Kenapa kita obati? Karena fisik kita sakit. Nah sekarang ketika atene gula benajunan panika sakit pak der masih obat nah. Nah maka kita harus terapi karena kain tujukan pada butuh obat. Benekun fisik melalui ikut obatin make urusan ateh kadin tujukan pada obati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana para rabu saya mulja ki Allah nyereng bedereng adzan jawab. Kenapa? Karena di dalam adzan kadin to para rabu banyak hikmah epon. Panapa di antara hikmah na jawab adzan di antara nah Allah bekal nyaporah dekat dosa-dosa nak kaula benajunan. Amin Allahumma amin. Ketika laban adzan pak kalaban adzan bu jawab bi gula benajunan. Insyaallah dosa-dosa gula benajunan esapora. Anapa mak bisa esapora bi Allah? Karena gula benajunan kadin to beda syahadah. Apa persaksian? Apa persaksiannya? Karena dalam adzan kadin to beda syahadat 2. Bener. Beda syahadat 2. Makanya orang Islam kadin to para rabu korder bener dalam ajaran naki diin. Korder bener dalam ajaran naki kayakinna insyaallah orang Islam kadin to iman nabi Allah bakal ejaga. Kenapa mak ejaga? Karena dalam 5 waktu nah beda orang adzan dia selalu membaca syahadat. Tajdidus syahadah nyari persaksina aba bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kak Dinto adalah persaksina gula ben ajunan, si persaksian Kak Dinto ketika becah saksiaki nang alam dunya maka Kak Dinto paki bakal dadi persaksian sampun gula ben ajunan de pada ke alam akhirat. Maka jawab adzan berdeka mak boy engki lakon apa boy sabe bahkan de guna ulama hatta gula ben ajunan terpan ada ambu je ngumpak mana bi terpan ngail kayak pas adzan derma pat ada gelu-geluno pas neng pakon je nerosaki der dari saking penting aja jawab adzan kecuali beda nengke kenengan cemer contoh beda dalam jeding atau tepak nekanin hajat leka Dinto ihtilaf ulama beda saya ada bu pakon jawab belum ateh beda saya ada bu
pakon jawab sampun keluar dari kamar mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nataretan saya muljaki Allah. Yang kedua buaki, siapa orang yang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan? Yaitu adalah orang yang tidak menjawab adzan dari seorang muadzin. Terreparina istiqomah kapi. Amin Allahumma amin. Pon. Yang ketiga, orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan buaki pasera man ista'ana bihi insanun bi khairin fala yu'inuhu. Engki kak dinto beda orang minta tolong bi guleben ajunan tolongi. Beda orang minta tolong Pak, beda orang minta tolong Bu ka guleben ajunan bi guleben ajunan tolongi. Hati-hati. Mangkana taretan guleben ajunan kayak to odi itu nyata kira odi katibi. Bener engki. Guleben ajunan yang itu nya ka dinto para rabu musti butuh ka orang. Bener Pak? Musti butuh ka orang. Iya mun ki butuh ka orang, iya to orang. Ketika bereng minta tolong. Engki gula ben ajunan polan ki sehat kadang ngerasa gendek. Engki, Pak, Bu, cangkolang. Gula ben ajunan tak sehat terus. Engki. Gula ben ajunan Bu tak sehat terus. Engki. Engki gula ben ajunan ki soki. Pak, cangkolang. Soki ke ento ka sokian bi Allah tak epakuaki. Kadang mangken soki. Tahun datang bisa miskin. Kadang tak sampai tahun datang. Kadang lagu panik kayak miskin bi Allah. Mangkana kasokian kita tidak sepakuaki bi Gusti Allah. Bulan aroma sasoki, pagula ben ajunan apa ngerasa tak butuh ka orang lain? Ace. Gula ben ajunan Bu, gula ben ajunan Pak. Pasoki Pak, kayak to butuh ka orang. Pasoki, si abangun aroma, si abangun apa? Butuh ka orang. Engki napa engki? Butuh ka orang. Mangkana kain to tore. Oh, pola niki andi jabatan, gula ben ajunan tak butuh ka orang. Ace Pak, jabatan pun sekece Pak. Aja Bu, jabatan kun namung sakece. Maka ada remang tore bento orang lain. Gen kamu mampu gula ben ajunan abentoh. Gen kamu mampu gula ben ajunan kayak ento nolongi. Mampu abentoh lebat fisik bentoh. Pada tetangga sama dina, aku boy bengkok. Mayu bentoh. Maki kun cak nolongi ngateng lolo. Maki kun cak sare. Makin kan bek melarat pun. Mun lambak kan mun pada tetangga ke boy Roma kan ku tetangga gesek nolongin tinggi. Mungkin tak mun teh bejer. Bener. Apa mun teh bejer tak mangkat mungkin coba apa bejer. Laku ke Roma njak bejeran. Apa gesek. Mumpah ngocak wa tolongin. Mak kudu Roma, jok make masjid renovasi masjid. Isi raki kadang punya tak dateng. Bener. Nyata dateng tori tolongin. Karena manusia kayak itu berarabu. Kepenting na manusia kaparlo na manusia tak ada pada. Sesoki toreh tolongin se miskin. Sekuat tenaga na toreh tolongin se lemah. Tento. Ketika si miskin andi kebutuhan asaro ka sesoki, iya sesoki dari masih pada ngerti. Menikah. Apa guna soki mun tak bisa tolong orang? Bener. Jasoki Pak, jasoki Bu mun kun tak bisa nolong orang. Jak soki mungkin tak bisa nolong ke bangsa. Jak soki neng gue neng. Arab pada guna na soki. Tidak guna. Karena Allah ke bayring miskin benreng soki ini ke para Arabu kan sebenarnya tumpang tindih. Malah si miskin kak dinto bisa bentuk ke sesoki bisa bentuk ke si miskin. Yang terjadi sekarang kan terbalik. Kun si miskin suruh bentuk ke sesoki. Mun beda apa-apaan sesoki ngolok si miskin. Bener. Tinggal si miskin to butuhan apa sesoki pas tak petiding mengiding. Anda iya kadang dengan kadang tidak tahu butuhan jam apa ke sesoki pahaleng keleng kadang Korea tinggal lebih ini nak emas saja posaan atau kerontong tinggal tetangga nak beda kekurangan apa kun nginjem emas sama ke dia emas apa alasan rong sabarang kau beli emas asli kau emas apa ya gua tinggal aja dia terus selamat dekapi amin Allahumma. Mangkana taretan saya muljaki Allah, tore bentoh membantu sesama muslim kan to berarabu goncor aja sangat deraja. Kayak Pak, gula ben ajunan pane kata dia terus bekal mati ya. Engki napa engki? Dingpon mati gula ben ajunan tak kira abendem tibi, tak kira aman di tibi, tak kira abun tu tibi. Mun pas aman di tibi, abun tu tibi, abendem tibi, jadi nyaman benih reng mate. Pan apa kiai? Tinta.
Mangkana nika teretan saya mulya ki Allah tore bentoh. Bentoh. Odik panika tak usah kalak gawat. Odik panika tak usah kalak degendeg. Odik panika tak usah gulebon panjenengan bus bagempus. Kaya ngai sakabina nikah kun namung teteben. Teteben kabine kebuk. Bulan sandi Roma genteng aro beni dinti bi ting mate tak kira ikibah. Bener. Kedua ting mate tak kira ikibah. Pula bedah reng lempung andi Roma ukuran 10 kali 15 dari saking iman ke Roma nak mate pah hiba siapa sih ngali aku purna utai jaringan kuburan kun karo semiter bedung polo bon sebidak senti rola jairo weta pagi ngali pagi usaha nampung apa jane kuah engki sadajan nak ento bekal etin pak bekal etin bu sadajan bekal etin Roma si raja kendaraan si bagus etina angkui ajunan kabini ka pak angkui ajunan kabini ka bu etina ceki dari dunya kain tokun namung situng apa labun pote ajunan cak keduan rasopen arga ratusan cak keduan mudawar arga keduan kodung arga apoluan tengki Pak bapak saya keduan songkok tenggenteng ajar ya kapi tingina karena ki modern labun mari coba na karena sapora beli kodung ajunan kodung sonoan kento mana bibah kodung sonoan panika pahami rek soya 120 bu bisa kok sekut kieu mendaki tang bini kana mana bipah ngangkui kodung sar'i kodung anu jeria apa beni tak larang apa boleh pah kodung sebek mirek bek tenggenteng ruah apa beda 200.000 nah engki napa engki aji belum ka bebeuna kelampin reng bini pak abu nyari 100.000 melarat 100.000 kun beding marah nyari kelampin 100.000an tareng pah beding wakun awe mun pi kelampin ngase ku yang kuidat-ngudat na jadi abu 200an pak iya bolan ki odi ngangkui kelampi 100 bapak ya sayang kui dibun baba kabun atas pas karena berempat aja dia sarong mun bah ngangkui wadimor seket lema iya aja dia mun ngangkui katasen sapora bah ngangkui kelampi batik ngak kenikah paling muda belum polo lah karena berempat songkok celeng iya mun cap presiden petong polo mun padi mas seket lah karena kapi lain sandal mun solu 10.000 beda 12,5 iya mun ngalak sandal sebeku tahuni sekonni ruah cek bederang larang ruah pah karena kapi aja mun tak seloan dari mah beni adegeng beni keng tahu kargo njok keng leler melerong goreng dinari ya aduh njok ngaramun pah emak kai tepak ka mak kai bek ngambulan undur ngara iya tin aja pada remala tak tahu lah mayu lah jangan kau denak ya engkau denak bojor bojor oke tak bubu abidaturin nari yang kok tukang syuting akan deki nengi bojor jadi njok deki paharikan ke ngapai kok yare sapora mun bade kiai bade mau balik entar hadir ke majelis taklim abidatu ngarep kabisan hokoma haram tak bisa gula mangkat dari Roma pah ngarep ya cuan iya kan cuan kan ngarep PC ngarep cabisan haram jelas inna la wis keng lebih haram ngunceng kiai te cabisi siapa kuah setengah belu lah kena terus depa ada lagi ibu ya wes depa kalabun kalampi ajunan kalampi pak akhirnya ke dari bun beba ke bun atas kayak lagen kan to kalampi yang kuire benare paling punten di bun beba ke bun atas antara 200.000 engki napa engki ajri mun tak seloan mun seloan bah begenteng yang atang di rejo mula asyego enjong kuan selok gul tadi kak, begini kini pak, pernah kita berbelum 10 juta pak, kini nih kan, keng baik kalah songen lengen nih gua,
Kita bagi. Wes lah wes. 200.000 teretan. Ajri ya mun tak las telasan. Mun telasan si orang sarung kedeng-deng-gedeng. Iki napa iki? Kelampina deng-gedeng. Tenga ting lamate jiri ya kapi te sambi. Se sambi jiri ya kun namung labun bener. Samiter labun kan 2.500. Sapa orang mun ros-ros ngakake buk paling 8 meter. Berapa? 10.000. Oh hidup mau gendok kok. Oh udah mah. Mangga ada orang bentuk beda orang bentuk jawat magawat siadak magendak. Oh si numpak mobil ganteng. Oh pola nanti mobil gagak, nanti mobil pansana Avanza. Pola nanti mobil riak bahwat magawat tega tak tahu pola numpak sepeda PCX apa enmik. Jadak magendak kakek tinggal mate benih jadi ya saya tompak apa saya tompak Alcatel. Muntedung ero mana tuh amut selemut iya selemut tinggal mate isa buat Alcatel apa tiker wallahi muljaan fakko anjong kuan pak din fakko mereyang kui pak sapora din fakko mereyang kui yo be tiker pak iki napa iki coba Alcatel di maro coba tiker oleh pak tahun wate yo bayro iya taretan mangan bagi wat magawat todi neng ujuk ringan semangkin kun bi pangeran beri nikmat sakone apa acolon ladang da iya colon ladang da iya ro demah jawat magawat aduh kun karo peran beri nikmat sakone acolon la tak penting lakson ontong se bede setiin Husnuddon tak ngelakson jangan setong gendek bola nandi motor tak ngelakson ngocak setong enjek ke arah apa arwah keng kelakson nama teh orang rekan mun husnuddon nyaman bu tinggi makanya orang ini kecil negatif thinking kan yang Inggris ruah apa positif thinking dah iya beda apa beda orang tak gelenon ban rupa positif thinking mata gelenon pada yang keburu dah iya mun sepeda motoran mak jurak geng bunam buah iya paling ki ajar iya nyaman odi reja lagu ki pasok aki ke ate inggi karena odi kento muntengkan orang pasok aki ke ate kan bila boy gulaban panjenengan tak kira nemu sedeng odi ini kebu mun nyari akor tada sebeda ekor akoraki bener nyari sedeng odi tada sebeda edeng sedeng aki makai lagi bini ruang mun nyari akor tak nemu sebeda ekor-kora mangan aja dia mau pas kapin ocan orang pas aki kate gering kaki gering pas kapin cacan orang pas akin kate mau tak setruki dengan kok torot lah dai lah penting abah tak kelero ke pangeran tak kelero ke manusia lah jalan daya ingin apa ingin mangga nataretan saya mulja ki Allah orang mun ding akina cacana orang ken bila bae tak kira nemu sehat penyakit tambu sekali mun tak asam lambung bon sek ko ya terus selamat dekapi are mak ada nak pidatu ri are lah butuh kok pidatu dinar oi kaparlo ya Allah pon beli boleh ke pengajian darmah orang saya tak kira bakal nemu deka kebungaan engki kadin to orang saya tak lebur abentoh deka orang lain mangkan mun beda orang lain butuh tore bantu kan kamu mampu gula ben ajunan abentoh mampu PC bento PC tak mampu PC mampu tenaga bento tenaga tak mampu PC tak mampu tenaga abek bisa mikir bentoh nyaraki jalan nyaraki solusi muga-muga kau leben ajunan patet ya orang selebur belas deka orang lain. Amin Allahumma amin. Pon, saya nomor 4, saya terakhir pas ambu. Baik kok ya teguh tibi mek kebuk. Ngara neku mek sengku tak ngitek ngara. Abang ngitek neku mek reyu. Ngitek Pak neku mek nih Pak. Ngguan gule sapa ora? Gule dadi tukang pidato ni benih keng pulan alem enten. Gule tak alem Pak biasa. Iki, ki aleman saya bingkeng iki ai benih Pak. Iki ai bingkeng punya alem. Gula pidato ni benih keng alem. Kun menang situ, menang apa? Menang kecak. Dia kun nopo benih tangi, tek mun kedung tepan. Dah iya jaga jok mental ya. Wah terus ya gua. Tina mun minta terus minta kalakin deki. Pon,
Saya nomor 4, orang yang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan eda buaki pasera engki kadinto adalah alladzi yajizu ayyadu wa li nafsihi wa lil mu'minina dubura salatihi. Engki kadinto orang seketika mari abejeng aben tak toman ngangkat tanah ngangkat kui adua deka Gusti Allah. Tak toman adua kang kui aben, tak toman adua kang kui orang lain tak toman. Apa orang mun mari bejeng tak toman ngangkat tanang tak toman adua mata akhirnya nemu bunga berarti orang panika gendeg arasa aben tak parlo ka pangeran leres inggih apa ngerasa aben keng tak butuh dek ka nikmat pangeran mangkana butuh re ben mari bejeng Pak kula ben ajunan tore angkat tanang nyoon ka Allah ujuk dengan sibuk ben lak oke Pak cek kun karo adua cek dengan tak kira sapan apa menit thank you tore gen kama gula ben ajunan oning adua abdina tahu neng carap ke cak madura pada Pak cak madura pada keng kun mun ngangku cak madura beuleuh carana derma carana bedeh tata krama adua Pak malih gula ben ajunan teh itu kanin bi Allah derma tata krama mun adua se pertama muji ka Gusti Allah se nomor 2 maturaki sholawat ka Kanjeng Nabi saking cak madura. Contoh, ya Allah, ajunan adat saya maha agung Gusti, ajunan adat saya mangirani dek kasakapina alam Gusti. Tor ngaturakin solawat abdina Gusti, dek nabina ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas penta cak madura Pak nikah. Mangka namun cak Arab, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Kainto cara nagula ben ajunan adua, cepah langsung betek apa saya penta. Iya. Ingat setia kan beda setia nang story rosom. Ya Allah, pajiru Gusti wah. Beni salah nje tak salah keng kun karo orang tepak cek saking apa hebri muji gendu ka pangeran ge ijit lagar leben tajit lagar pakon bi Allah ud'uni astajib lakum tenggi minta benda ke sengkok maka sengkok bakal nyampe ni orang sebanyak doa ka Allah maka bi Allah ka adin to jen bakal kesenengi walaupun bi Allah te hebri samangken ana apa orang adua kain to mak kadang minta ke Allah tak diberi bener apa tak ada mbian kadang nyoon ke Allah minta nikah kadang bi Allah kita tekah bener apa tak ada Pak Bu ajunan cek kini arben ajunan Pak cek kini arben cek putus asa karena gula ben ajunan mako maka into makom biasa manabi kekasih Allah makom wali Pak makom wali Bu adu asa kalian bi Allah langsung sampai ni bagian wali songo Sunan Bonang kun karo atu tidak kalang kaling teti mas bagian para orang-orang wali akatia kiasat temporan kadin to bararabu ketika ki ejaman apa peperangan bedah Jepang kangkui nyerang langsung ngalah arta sampat aki kadin to dadi bom iya cek kesambu kak disa orang wali mun gula ben ajunan cek nin mau ngalah arta sampat aki iya tak dadi bom dadi apa dadi kolek iya pada leh darem gula ben ajunan ka adin to manabi onyoon ka Allah mata tu di sampeute nih berarti gula ben ajunan ka adin to kino to pen tusa kenen gula ben ajunan berarti bi Allah bakal esapora amin Allahumma sakadin to logi kan apa sakadin to logi kan Bu kain to sapora kain to logika gun contoh ngali ajunan paham iki le kain to samandina paparinga Allah iya tas kain to abdina ben ajunan bebe abdina ben ajunan minta ke Allah maka bi Allah kain saya patoron Pak panawa saya bentah leh mata ada Pak kabebe berarti nang lorong ki beda cukleng itu kan butuh itu topi mana bi itu topi cukleng tak kira ada Pak kabebe leres nggih berarti gula ben ajunan ki agaduan dosa ka Gusti Allah mangkana jen banyak nyoon dosa-dosa gula ben ajunan jen banyak isapora terus jak buambu jak putus asa sampai cukleng panikah alos sampai cukleng panikah atopo maka pah bekal depak dekah gula ben ajunan panapa saya pentah amin Allahumma amin mangkana taretan saya mulja ki Allah tore nyoon dek ka Allah ben mare bejeng jak sampai gula ben ajunan ningkel lagi doa tinggal jak aja jak ruka buruh tinggal toreh cek kun lako odi solakoh pabede ke waktu gula ben ajunan ka angkui Gusti Allah odi panika Pak cek kun pika piaki ka usaha cek kun pika piaki ka lakoh tapi gula ben ajunan odi ko tuan di waktu di mana waktu na gula ben ajunan usaha di mana waktu na gula ben ajunan istirahat di mana waktu na gula ben ajunan ka angkui acabis de ka Gusti Allah muga-muga manfaat muga-muga barokah amin Allahumma amin pon kesimpulan
Ada 4 golongan yang tidak akan pernah dibahagiakan kehidupannya. Siapa? Yang pertama, orang yang tidak membaca sholawat. Yang kedua, orang yang tidak menjawab adzannya tukang adzan. Yang ketiga, orang yang tidak membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, orang yang tidak berdoa setiap selesai sholat. Moga-moga bada manfaat pagi. Moga-moga bada manfaat buhi. Amin Allahumma amin. Pon kadin to bisa abdina atoraki nyon pangapora. Utama ada kekiai sareng setuju kepanitiaan abdina tak bisa mengikuti kegiatan kayak itu sampai selesai karena kiba ada kegiatan berikutnya nyon pangapora menabi dari awal abdina kuna kerja menallah cetetia ki pangkelian iki pada cung saporaan kepi khotmah sofa wada makadar kala kus bagus bacuban buang ketika beda barang seleras kalerasan dari ajunan epon Allah manabi beda hal sekeleroh murni maka dari kabuduan abdina wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.